gatas. Yatal ate. Awan to gatas. Yatal ate. Kabay. Bye-bye. Hindi ko hayan. You don't like it? Why? Hindi ko hayan na ba? Hi guys. Hi guys. Tinggang ka ba? Guys, welcome to the vlog. Welcome for another vlog. Today is Friday. Where's Kuya Jaden? School. School. Oh, tara is sleep. Are you sleeping? Okay. Then ka na nagkain. Kain ka na. Ama, I want to lick chicken. What? I want to lick chicken. Okay, Mama. Okay. I want to shell. Okay. Ouch. It's ouch. Mama. Stacy. Stacy. What's that? What? What are you doing? Mama. Mama. Puppet. You're playing puppet. Hey guys. Dam. Look at here. Jeme. Ayaw na. Kapsa, maglago sa kayo bukod na. Lipstick lang ha. Abi pala patay pa. Yan, ang face mask ko. Wait. Brianna. Riyat na bata. Medyo natin na tayo. Flip kayo. To oras si Wiwi guys, nagbakta siya. Kaya siya gatas ni Ada na maldita. You get another one. Get another purple. Hindi mo yun mo. Yes, please. Kasama mo. Get another purple, please. Wait, Tuwara daw ang momo guys. White kuan na siya. White man, lalaki man. Siyempre dapat. Para dito maliba. Kila ko ano dagan kay natin. Dapat kuan sa tubo. Ano na? Asa tong kabaw ka paano yun nako diri? Ano tanawa ding? Look ding. Look ka na ba? Diyan mo kulan di Victoria lang. Alin dapat ka yun? Ida, oh! Ida, look! Ida! Si Kuya, what happened? Sitting in silence, we still feel the vibe, and you could not say a word, and I know what you just decided. We'd be right in the same wave. Oh, the water's perfect, babe. The heat is rising, the time is melting from my fingertips. So nothing compares to this. Nothing ever will compare to this. Hold on! Wow! Ana, ganyan kayo sa dress, ana. Yan ang dress. Babos! Dali kuya. Di! Kinay-kampaw, di ba? Dali, dayon. Stoy. Ambihan bubble siya, be. Pangit mong diin ba? Gani, no. Balay ba? Ay, babos! Look, dali, babos! Butterfly! Look! Ano, butterfly, oh! Ido, bird. Ay, bird B. Butterfly! Sa mukang ido eh. Ida, look here! Oh, ito ka, babos! Dakpan yung babos, ha? Go, babos! You and I making fire, I can take ya. I can make it better, baby. Running away. Wow! Ay, kagwapa, Ida, eh. Yisit, Ida, yisit.
Sleeping Beauty na siya din. Maingon ni mo muli na to. Ay, siya sa sleep na. Ano ka dito sa bahay? Ay, nangatag naman yung mga mode. Maasa sa cellphone. Nandito. Natulog. Background kay mga maldita sila. Wasa, Sige, Mama, be. Pakita pampam. Sundot kita pampang at ida. Ana, dahil. Pakita nyo na yung pampam. Ayaw pakita, dami. Ayaw pakita. You want to sit down, Ida, oh? Look at Brianna, oh. Sit down. You want to sit? Sit at the back, go. Dito ka. Anak din, tama na din. Go na, BM. Every day feeling the same in a different way. You and I making fire, I can take ya. Ako ka. Wow, I'm pretty. Ate Ida, tingin. Papa. Ay, nako, si Katog, Bria, init. Hala, nabay kabaw. Patay, bahala din mo, matulog mo. Init dyan mo sa kabaw. Nit kayo? Init gani kayo. I can make it better, baby. Running away every day, feeling the same in a different way. Oh, kalo na sa Ate Ida. Dali tayo, ikaw po dyan. Ang kabaw, oh. Yehey, di sila makita ang kakabaw. Ate Ida, tingin Ate Ida. Ate Ida. Rihanna, smile. Love is an island, a never-ending vacation. I've been feeling selfish. Ida! Ay, ka mga gwapa. Peekaboo! Kita pampa. I never want you to share it. We be riding the same wave. Oh, the water's perfect, babe. The heat is rising, the time is melting from my fingertips. How come, baby, kiss my lips? Ay, buhan na ba? Ang yelo po, natanggal na. So sweet. Thank you so much. Surrender your cellphone, mga bata. Surrender. It's time to surrender the phone. Clark. Okay. Hey, what is that? What are you eating, my princess? Tita. Oh, hi guys. You don't do that. It's spicy. Bulingit. Ida, no. Ida. Pika po. Peekaboo. Peekaboo. 1, 2, 3. Peekaboo. 1, 2, 3. Peekaboo. 1, 2, 3. Peekaboo. Hello, ba't na ang camera, baby? Oh, peekaboo to Brianna. Peekaboo. Hi, Brianna. What is that? Are you a doctor? You are a doctor? Peekaboo. Ayun siya, peekaboo to Brianna. Peekaboo. Peekaboo. Dali sa social short, be. Mantiyan natin siya. What? Oh, no. Oh, no. 1, 2, 3. Peekaboo. 1, 2, 3. Peekaboo. 1, 2, 3. Peekaboo. Wow. Oh, you eat na, you share. Happy na. Okay, go. Got you. Got you. Nasa hakat. Wanna hi, guys? Pika po. Iyo. Why? Kuno ko dito tanaw. Dini mo na patanaw. Ma. Ma. Awa. Ida, it's kuya. Ma. Sira na yung camera, oh. Sira na. Pika po.
Hey guys, 8:31 p.m. 8:31 p.m. ay nasa labas yung mga bata. Dark. Nandito ako sa bunk bed ng mga bata. Hindi ko na sila papakita. Busy sila doon sa labas naglalaro. May problema tong camera ko guys. Kailangan ko siyang ipaayos bukas. Ipa-check ko lang kung anong problema niya. Kasi, basta, ano siya, ang tawag dito, bumabaliktad siya yung sa may flip camera niya. So ayan, I'm editing this vlog right now. Actually, ang dami ko nagawa today, which is really good. And so, since maaga pa guys, 8:35 pa lang ng gabi. No, 8:32. Advance masyado yung ating clock dyan. Ayan, bumabaliktad siya. Pero pag ini-edit ko siya, hindi siya baliktad. It's just that it's annoying na baliktad siya while I'm filming, you know. So, I'm editing a video. This is the second video for today, guys. Nag-edit na ako kanina. That is before this vlog. Ano? That video is, yes, before this vlog. Yun yung mauuna. Oo. And I'm closing the vlog na here kasi medyo mahaba pala yung video na yun kanina, or it's just that puno na yung MacBook. So, ayun, dinilit ko na lahat. I-end ko na yung video kasi tomorrow, I think mahaba na kasi itong video na to kaya hindi ko na i-insert yung for tomorrow na vlog. Separate ko na lang siya kasi madami tayong ganap tomorrow. And that's it. Thank you guys so much for watching. I hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. See you guys next time. Bye. Mwah. Good night.